Kebelah ni pibro saya akan nega video tentang patai pi ki kot kebadan kam haba pi apply nam ta ka domicile dan nega certificate nam ta ban apply kam pulit dan kam sipai te lek kom no jika ne pi ban apply online be paro pi apply online be dengan ne tu pi ki kot kebadan kam bat ka valid kat nos name kan mau kan nega tengah jaga website macedistrict.gov.in kan bang sabu apa description ru saya cek apa description kan mau te kan mau apa website nda fil apply kan website penyu gini instruction for filling the application form for various service ba kini ha apply online baro gini mela dapat ini la pin pak don ke children tribe fil apply online children caste certificate permanent PRC certificate te kan ne nam taka kan ne mau nam taka domicile mutba certificate nam ta ban apply kam sipai kam pulit gino no fus certificate for am parametri plus fus tenyo te kan ne ka valid tang sisnam kan mau ba un ba ka tu ka bare mjong pi kan man to shu kin shim ida kan ne te fila mar ha ka por pi apply mar dat min pat apply kin sha pi ban apply ru ma man apply biang kin ai por pi ban apply biang lada fil alej ban apply lada tab te shu UI ba ka certificate jong pi kala kala kut te kin ai por biang pi ban apply rek wa thamai te kada phi ban apply na kimo pat apply so ba apply no ramba online te lada phimnang mar ba phi upload ikidur ki baro kinon kam lej japo cyber basa kin sa penne ya kata ndai lada phinang hi ban upload na po mobile ru ka long hi kan mau te ha kan website pila ban apply ka PRC mod ka permanent residence certificate ru mod ba pio online ni lang ba ka email pia ban check me kini residence certificate merit certificate terbaro lang ba baik online baik tu bi ban apply online te ki kot baran kam da pi ko ban apply nam ta kan nega certificate lan nega domicile kan mau ne pia ban kam ya ka birth certificate kan mau te pia ban kam ya ka epic voter's card nono epic dan kam kita artali te pia ban kam ya ka identity proof self parent guardian epic card kam sa katar ko we jong lade le ne jong kemi jong kepal ne jong guardian ko we pia kam kita te pia kam ro ka ST certificate mandatory if applicant belong to SC lada pidai SC kalau non kama te kata sautali the education proof highest education proof only tang ya wa kelas bahaya buat pihak belam ya certificate jong kelas bahaya tam ada BSc ada BA ada kelas 12 ada kelas 10 pihak submit kata te kan ada supporting document which would state why AFC is required AFC unba armed forces mentai armed police and paramilitary forces AFC te kan ada kan mau nam ta kan te nam ta kan supporting document la pi apply nam ta kan nam ta apply kam spain apply kam i pihak ban submit da ka form ka ba apply sibu kum pi apply SSC GD constable dan nepa pihak upload da ka form ba pi ni ba pi apply dan kam kan ni ban nyo tangki government servants te ka tum dan kamera parent ID proof from department if the government service tangi government servant gitu te tangmut ba tang riu san riu tali dokumen kam birth certificate epic card resident proof epic card identity proof katar ID epic card lan ID epic card jeng mi pa katar kolong birth ST certificate dan certificate class highest education dan ke dokumen ba hidon kam ya kanega certificate domicile pe yang de pe la da batai lupa ne la menang pihak ban lej support server la da batai lupa bagi fotograf kimde ban dunai ka arpo kibi mde ban he ya ka sispa kibi la da menang ban edit bede penjen jar takada pihak lej pe support server only color photo tiba uletang kidur ki belong color document must be scanned properly have scan ha scanning for epic scan both side and upload as one PDF upload PDF have scan mit both side dem tagi epic test upload page kum ke PDF penbit lang aju cina PDF
If ada additional enclosure you want to submit, you can upload. Pihak upload baik. Cast proof, pihak condore ka share drive, so upload. Maximum size FTF can be upload is 1 MB. Ka PDF ndala scenario kan CMB. Therefore, scanning command as 75 or 100 dpi. Includes only the highest educational proof. Mun pihak condore ka turu sa upload. Ka certificate bagi pass ka mark sheet. And then certificate is valid only for 1 year from the date of issue. Kan mau kan ka valid tang sisnam naka tarik pa kin issue yapi. Kan mau hai kata ma tang sisnam kan valid kan mau ha kini gue ba klib hash pang validity ka valid tang sisnam. Lakut ka sisnam berba kalakut kanam ya kamshu. Mau ka barim ka ya per ba kene ka bathamai mo yo kidon ki ba itu bagi ang baka ka nam don validity ndai katu ka de barim menta kala ya ka bathamai menta la apply online ben. Tengah syupen ngasih tu epi tang kumno ban apply. Hendrai ban apply pi apply hi. Te ban apply hi pi lek kumno pi ban register shwa yala de. Nda la le po website ni don. Sign in register pi register shwa yala de ndala register te bisa la ban apply so upload. Te ban le ikineru mal la pinang na po mobile pi la nang hi ke website ni la ai. Dan buku po description link sa persyang. Te pihak ban register, pihak ban kam pasport, pihak ban kan mau, pila ban track, ter. Enta pila idon mo gitu ong ba. Ngal ada apply tama kamyo na kampoi ka slam kom tam ta. Te kita ke jing slam yo ba kide jing bakla ke jing pi pendap bakla lane upload dor bakla lane kom ta teranda fikram check ga email ke jing pi mar ilar ba ka poi bi hapok email ma. Po email te phap check hi po email ma ka shong kum ga jing yu phap check man ka por te la dam long phap lej ban kli na po lam de na po police station nen la de po DC office kita arteli phap ban lej man wat jing tip chang ne tengan pen EP ka long kum no kata ka kane ka certificate from paramilitary police force anda phil apply bisa yo rekomen mo kane ka bayo baik tang ba ka email hape ipu email phap download kan long komne te pinyo kan don jung ping ne kan thop certificate for recruitment into armed paramilitary police force te ai number tu certificate number katu ko ai te sa thong ne this to certify that karteng jung pi son of that certificate that resident of yetu resident kashnong jung pi post office kumtatater certificate is issued for sole purpose of recruitment into armed paramilitary force. This not constitute a permanent resident certificate. Kene kam demo ka PRC certificate kene de la ka jong tang nam tawan apply kam shipai kene. Te sa thong tu te ka tarik nei atho ka det pra lai arja kar khandai. Tangmut ma kene kala akut no arjar arpho buni balai. Te kan mau bai kata kan long kom nemo ka dur. Kene view online pinyo kom kene sa download ta te fil nang hi ban apply kan mau la dam nang phe apply online le jam ba sai ba pha eki ra pa ki document ki jong pi ngla da bethu bi la ga de jong SCGD phe print itu ka form submit ka turu la de jong an nepa phe submit jong nepa de jong no noru phe sondor be ka tu advertisement la da phim pat de ban apply ru phe sondor ka tu advertisement bat sa upload ha ka tu ka ban pensisa mta te tangkane ngatharai phila suthu kumno ban apply lane kumno ban iko website ngal ai phila da phiko apply hi register hi te sa persyang hi show upload tangki dokumen WhatsApp ya ke email bakan poi pe phiap ai bi ke email ba phi binon kam ba password phi bin kan mau ban check dala de ban check ga phila ban check ru kala proses ne em status jongga certificate jong phiru te tangine gi jing batai te don kono gi jing sa comment ngan sa persyang ban batai beng sa sisin khulejun